Ka National People Youth Front ka badai ka tanat jang kisamla jaka seng NPP ha kasi balang kalakam ba kajing syakem kinong syong shinong jaka jala Meghalaya bar kajing mi kajing kulmar hatira bari sektor kadina kadaw bagi 40% kinong syong shinong ki bakwa bani cha Assam ki pinkan shot ki prapho percent ki bakwa ban wan jaka jala Meghalaya bakin ne bar ka Assam hadian belami kajing kulmar kini ki bakwa bani jaka jala Assam ki ai dak ijahar shaboko police station Bar kumta sa syakem kilaingot ki bakwa banwan sa kajala Meghalaya. Habakren halor kaniu ba bajop pinggrup ubade unong aiktian juga NPYF uluang badai kini ki bakwa banlet berka Assam. Baki benut iki jingmentoy ki baki yo na kasorkar Assam, baki sakin shot iki bakwa banwan sa kajala Meghalaya, baki let bet ka Assam, badai na kani kadaw sambi ke jingkulmar. Kajingkam jiki kat tu kat ni kilar patai kubor baka jing syakem kadai na mar kajing penbor deki pulit baki penyaso bar kajala Assam kelong ka babakala ongoba bajop. Shushu lay thu bah kajing shisha kani kat bari sektor kam ju hap shu sha Meghalaya bar kim ju thap vote ru sha kajala Meghalaya ha ki election MLA MP bar MTC. Nyalet syakaba mensyua hakaba ngin kedau ba kani kat Tarabari sektor. Kat Tarabari sektor kaba kani ke sektor ke badan kumba South Point Henry Kundai square kilometer barok boy kani sektor kat kum ka MOU kelawan mulut sepok ka jala Meghalaya. Kani ke sektor kumno ngi thau banyo kalong ba ya tu ke map ke ba laai da ke sarkar MUA 1 haus nam arja khatway tikila kedau lang ya kani ka Tarabari sektor ba kadai ha kata ka area of difference. Ngi Sudan bok awat bangila ayo yang kena Tarabari sektor ba kala syak kentup sem Meghalaya. Di kenyat ngaskuan pun sutu pat marba kani ka jingmang jingman hang tu kalong kompleks hadu kata-kata ba akapor bukilek ki regional committee hapo ka Tarabari sektor ki patba nong song hapo ka Tarabari sektor meno-meno kim ju thap vote hapo ka jala Meghalaya kisnong ki badan ka Tarabari sektor phila ban cross check bat ka election commission ya ka electoral roll phila ban cross check bat ka AD rule jong ka district council constituency jong ka motion road ba meno-meno kini kisnong ki badan ka Tarabari sektor kimju dan hapo jala Meghalaya henry ngi Sudan bakpat hadin kani ka jinge penbait akane ka first phase kani ka Tarabari sektor kala one road hapo ka jala Meghalaya South Point Henry Kundai square kilometer. Te kajing apat ka bami kitu kijing kulmar kamdai kata ka ba kadaw ba create ka state jongi na ka state of Assam ki create hi ki patba hang tu po sno namar ba porbuan ka regional committee na 60% ki patba nong sno jong Tarabari sektor prapu persen ki hla ba ki omba ki ko adan po jala Meghalaya kata ka sya arpu persen pat ki ba yo ya ka benefit na po Assam ki persyang ban kensyat biang kini ki prapo persen hadin la saine ke MOU ban ong bet ba kinwan bet hapo Assam mar kini ki 40% kumbang itip hapo Assam ki sedon utau sambit gabura basyat sil dah tulap sarkar tin hakitu ki group jong tu 40% kemud ki benut yang kata kajing sil jong Assam na takdang kemud ki kentu ya kini ki pelak menjur ban wan hapo Meghalaya ban le biasa Assam te hakata kajing ya kelas ke jong kini ki prapu persen ki bakwa banda cem Meghalaya bat 40% kami kajing ya kelumar tinggi tip syai bahwa ke MOU la dat ban sign henry ka demarcation kadang sa ka demarcation long ka joint survey jong ka survey of Meghalaya survey of Assam bat ka survey of India te kajing jang tu kalong ba kini ki prapu persen pat ki nyon ni kini ki 40% mi ke jingkrumar. Te hadir mi jingkrumar kini ki 40% bat ki badang support dia ke Assam ki file ya ka FIR support buku tanah.